Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullah ala. Doqsala marshal Deutschiga. Khadihana daimah ka'bosh bol tabusal bijri'a vejri'a. İşte o dünya ta'massu met ta'bosh bol tabusal vejrishka. Dal masera marnash qobal dolshu dal hak halu mela yaz yolda. Qaba dasta dal mogosh marshal yil doyla. Dal ho marhi bet berkat qachara doyl shu. Dal mosu dik shuman tasa dohil mosu woch shumna alsh doylar doyl. Tana ishto metti guldelat ho Fransi pachal qa Strasbourg ol shahriha وينيخا أساساتي دايما كان قيرت أيولش أتصودي عن غوش تعمل الجو أو تان قيتر يعقول مع الغوش قيتر تقول دلر مرة داستر أيضا إيش دعنا بقي نش كجي نش بيرش إيش تاني حقول بين تان دعنا يوتشنسا مولشنسا نسمة قوش دعنا تام بقيتش عال شو خويو ألش غوش دعنا بوزي ترحمة غوش دعنا يورخلي ترحمة إيش دعنا غوش قيت دوتوا إيش تقصح دويده هنا ويده هنا ماشجي وين شو باش وين سلامش داش لحش بال ويبوس ويجي عربي بقصة بيحكن دال ديكنز بيقم خانة بولدا تاقا إيش درز خويلا دال ديكنز بيقم بولدا وأساساتي كوجل خوش سلام ونا تندو هنا ناقوشنا إيش دو هنا تصدق أحبوش حبيحكن قصة غديش بولش بول غار ولا قيدو هن لحش بول شو وين مسانا دوي دال تحي بركتي يولد والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حسنا مو الله عليه سلام صلوات كله جل محمدا. سلام مارشال مسؤول مسؤول بجرش شو مسيرة مارنش دا قبل دا حاجة قدال ميلي يزول دو مارنش قابل دست دا مقشل الله شون تخنا ويوش تحدو ستراسبورغ شهرها عيد حقا ويناخ ستراسبورغ شهرية قوون حرق مسؤول ويناخ قيقن شغلا بوخزها خز برتا مسير سمو دوش خز دابيوش بوهر غلام هر سانقيتر مسؤول سمو دالا و قبيري جو سمو دالا خزح بول ويناخ خز برتا ووش ليرم بوش خز عاش بود اشت هر سن حق تايب غلمش خز برتا ووش خز ريزه دوش ديك دا بيو خل غلمش مسارنا ديريز قول قاستنا بركل ديريز قول لا سون غلام كاتش باش خد اقا حاجه مسارنا سيكوريتي ولا يو ميل كاتش شو قلقن دا مالله شنو نظامlar وش قام يحلو شو مسار ديريز خد ديك بيقم باش شنو اقش خز درسه دا مالله شنو ديريز خد ديك بيقم ودا حبيات كتير وي والسلام عليكم ورحمة الله. Marnish qobul da haqiqatan meliyaje musharqaba dasta maqsos voyla. Beş lazmet kiyahum yu خزر بوسل وجر شغوشتان هزت هون بالا بوش دكتور سلش كاتشين دال ساعة يويل قريب بزنديل دال تعبير كيلش دال غوز بخيلش خدمت بكمت ديريز غلقان أدم سمو قدل خز مت يقهر إشت متع غوش رقيقة ديسنا تجرر خيط مسو غوش خز مت يوار بيش أصوبنا. السلام عليكم. مارنش قبل خير مسيري مسو بوسر نيغا دا بيركي دويل وانش يا يرغولم بينچرنا ديلريز دال شيد يا دويل بالا اون بول بويار تا ريت باخ ناگر ادم غوشتو خرنا ديلريز خير مسيرنا سلام ماشاءالله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسو بوسو بيجرش سلام مارشال دو مسو بوسو بشنيغ مرنش قبل دال عيق دال ميلي يزدال وزن ديلا قابق داستا دال مقشل قربال ويلوين قلم قلبين شارنا قنبال ملقاتش غير بالقاتش حلبي الليل شارنا مسارنا ديل ريس قيل آلا لا خز ميرزوش قات ويناخ دال ساعة دال قصداء ملح شير وزن ديل وقن ديل دال تحبيرت كيل
خزوش قيتر دو دال مطلع خز سمق دوش كيجي بقي قزعوش دوزرنا ديكما دوهر يعني يقش بولش كيجي تشارنا هرويدي تعبرت بولشناخ بقرش الخاء ديكم دو ديل ريس خيل وصارنا. Assalamu alaikum, je m'appelle Bachir Ben Salem, je suis d'origine marocaine. Ça fait un moment que je suis avec les frères tchétchènes. Masha'Allah, c'est une communauté qui sont très respectueux, ils sont bien organisés. Et vraiment, on a appris beaucoup de choses de l'organisation, le respect, beaucoup de choses. Vraiment, c'est une communauté, Masha'Allah. C'est des gens qui donnent un bon exemple musulman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, votre frère, Dr Abdelhaq Nabawi, président du conseil régional du culte musulman d'Alsace. Je tiens à mon nom personnel et au nom du conseil régional du culte musulman de remercier les responsables de votre association qui font un travail extraordinaire. Malheureusement, vous ne communiquez pas beaucoup alors qu'on fait un bon travail. Je tiens à vous féliciter, vous remercier parce que vous rayonnez dans tout le Bas-Rhin et je pense que c'est un travail qu'il faut encore développer en termes de communication parce que là, on voit les différentes sensibilités de la communauté tchétchène qui ne font pas un bloc monolithique, il y a une diversité. Moi, je pense qu'il faut composer avec cette diversité pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la communauté tchétchène en France, mais pour l'intérêt de la France, parce que nous vivons tous en France et on se doit d'être des éléments positifs et constructifs pour notre société, pour notre pays, la France, et on se doit d'être unis, pas uniquement entre les sensibilités de la communauté tchétchène, mais aussi avec les autres communautés. اشتق دنيا انت هغنيخ مخ صعد كن وي عشخيل شوي بقويات ويش متبت ويش دين ديت دا ويش دوون اوبن دوون خزغيل قشديت دا وي بقويات دوون تندل اشتوي كيجيش بيرش دوون مصلا جايت دوون ادم ووشي دوون مرزو يتيت ووشي تيت دايت دوون ووشي دوزيت اشتوش دوون بوخ بقى دق ادقز حقنا كيجيش نا دوون الله ديل ريز غيلسان. السلام عليكم. الله رياض خوش وزن ديال تخن تعطوني ريال وسلسبيل أرجعات البوش لا صاد وصل وزن ديال اشتى بيرشت كي سقيت تدح كي دوق وزدح تدح كي ستوني ريال اشت لطلة عصوتش ديال الله رياض خوش وزن ديال شيء دخل وزن ديال في سنة ما يجدح لي وجدوا مصنع انترناسيونال تورنيرش جت أشر عشتير استمدال عقابي بيروي افتروي اشتريتي ميدال جوش حد قوات سجى international турнир 500 км с Германией доходили. 12 сигица, из 12 человек 12 медалей отсюда открою до мукаса делать это мы сами. Сами первые, второе, третье место. شرشيت تابوت ويتخذ بنا نتبول جويدا يا شهر رمضان ليلة القدر تدال سيدرها يا الجنة أمتنا قبها أشباهه مرحبا مرحبا يا شهر رمضان يا الجنة أمتنا قبها أشباهه مرحبا مرحبا يا شهر رمضان حاجة ما شاء الله خدتنا رجمة بالقلوة أحيا شهر رمضان إقنا ضيحنا جنا دعينا جواتلو أحوادي رمضان أني عملينا رجوي دالله جرجع يستوأها مرحبا مرحبا يا شهر رمضان أني عملينا رجوي دالله جرجع يستوأها مرحبا مرحبا يا شهر رمضان.